Sanibonani futhi mabhinqa sekusile lenimingilelayo bathi siphumelele okampeli phasi lemzimkhulu esigudisa sematsheni nangidabuka khona SP Media TV 1 bakwethu moqala ungena ku-channel yethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe ungalenzi futhi lokhohla phela ukushare ilink yethu ukuze sinilobale njalo. Kanti ke bakwethu namhlanje edabeni lethu siniphathele AMAQOPHAMLANDO iqembu bakwethu eliholwa uqophasi umfoka mnyaka uthi ke bakwethu kanti ke badabuka phasi le kwamaphumulo eCranscope kwamambulu indawo uthi bakwethu ucela isupport enkulu kubathandi bomculo kaMaskandi kuzona zonke indawo bayabingelela ku Facebook uqophasi iminyaka kanti number yakho na ku WhatsApp ithi 072 83244645 kanti ke bakwethu athi ke AMAQOPHAMLANDO bakwethu sicela sindlulisele umbiko ukuthi ingoma ziyatholakala kubona kanti ke inombolo zama bookings zikhona bakwethu uma ufuna ukubabhooka ukuthi bafike emcimbini bazokunandisela badlale ingoma emnandi inombolo yokuqala ithi 072 83244645 kanti ke enye ithi 079 1812458 kanti ke bakwethu bathi ku EP yabo ngaphakathi ingoma ezu6 bakwethu eyokuqala ithi bheka mina ngedwa kanti ke yesibili ithi izinyembezi yesithathu ithi Merimi kanti yesine ithi Amazondo yes5 ithi Unembeza yes6 kanti ke ithi isigadla emashingeni isho njalo ke insizwa yakamnyaka bakwethu uphinde wacela ke bakwethu ukuthi niphumelele emidlalweni abazoyihamba njengamaqophamlando uthi cela ukuthi niphume ngobuningi benu nihambe niyo support niyobeseka kanti umdlalo wokuqala bakwethu umi kanjena uthi ke umfowethu ngomhla ka1 May 2022 lapha eJabulane hostela bakwethu kuzabe ama-SAP elontsha iCD yabo uthi uzobe khona naye phakathi kwabo bakwethu kanti ke line up yakhona bakwethu yangosuku ikhamba kanjena ke bakwethu bathi uDST ukhangelani abafana bakaMgqimeni ubabo umfana waPiki uNjogo uSigabiso uDulasi kanti ke nawo AMAQOPHAMLANDO azobe khona bakwethu kanti ke MC bethu abazobe bekhona ngalelanga bakwethu MC ngubane kanti no MC Nobuhle inombolo for information ithi 0736895188 kanti komunye umcimbi bakwethu azabe kuona AMAQOPHAMLANDO ngomhla ka8 May 2022 indawo lapha eZebra Pond kanti ke bathi ingezo competition bakwethu isikhathi kube ku10 am until late ntambama kanti ungenwa egatini ngena ngo50 rand kanti ijoining fee yakhona bakwethu yosuku u150 for more information contact igeze lihle 073 948543 kanti ke sesivala bakwethu bathi omunye umdlalo wabo wokugcina uzobe ungomhla ka11 lapha eSun City ejele bakwethu iposter bathi izophuma nje mathuzane bakwethu mina njengentatheli yeSP Media TV 1 sengiphuma kanje bakwethu ngicela ukuthi ningibambe video nelandelayo ngokuzayo seluseduze usuku lomshado seluseduze